Luke 23 verse 44. Luke chapter 23 verse 44. Yebo. Ke kaloku kwakumalunga nelixa lesithandathu. Yebo. Kwaza kwakho ubumnyama phezu kwamhlaba kuphela. Yeah. Kodwa kwakho kwaba lilixa lesithoba. Yeah. Lenziwa mnyama ilanga. Isikhuselo sendawo engcwele sakuhlazuka phakathi. Verse 46. Yes. Wadanduluka ngezwi elikhulu Yesu wathi, Yeah. Bawo, ngiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Bawo, ngiyawunikela ezandleni zakho umoya wami. Sawuhlala nje kuloo ndawo namhlanje. Siqale ngolhlobo. Sekuzofikwa kulamazwi. Kukhona ipurpose kaThixo eyayikhona phezu komhlaba. Uthe eEdeni uThixo xa edale uAdam, wadala uAdam wabeka inkazimulo, wabeka i-territory yakhe azawubusa kuyo. Kukho le nto kuthiwa yi-Shekinah glory. uAdam obembethwe ngayo izinto wayethi xa zithiya angahamba bheka ezantsi elwandle, kodwa inkazimulo eyayinobuthixo kuye wayethi ngokehleli phansi ngomoya, he descend his spirit to kwizemba zomhlaba adeclarise konke ekuphakathi bona. Wayembathwe ngobukhosi namandla, ulahleke ubukhosi mhla uAdam esophula umthetho eEdeni. Ithi kwakune relationship between uAdam noThixo, kuthe kwawuqhawuka i-relationship yakhe noThixo, imvelo yaguquka, izilwanyana zaguquka. Apha belima khona ebengatyali, kodwa nawo isiqhamo asavela ngoba there is a breakable relationship between uAdam noThixo. Kwalahleka iEdeni uqala, yathathwa iEdeni yobekwa in the bottom pit of the earth. Khona indawo ekuthiwa yishiwa xa ilizwe. Kwalahleka isikhiya sobomi, kwalahle umphefumulo womuntu. When you marry, ithi ka umphefumulo womuntu usegazini. Kwayinqaba ingqambu okanye isidi yendoda ayinabasakwazi ulanda igazi lomuntu ngoba linesono. Kwakhangelwa phezulu indodana engenaso isono, lesikhasemfana. Ndicela nibambe kunezinto bezibekwa emntwini kodwa waphulukana nazo eEdeni. Xa nijonga iincwadi zam, ithi isikhiya saseAbyss, ithi ethatha imiphefumulo ekhuseni, ikhuselo lingcwele livaliwe. Ithi phakathi komntu noThixo kukujonga isibingelelo sesegazi lebhokhwe. Now Jesu, he has to mighty task. AbeseAbyss, abeseJerusalem, abeseTatelos, abePrestomkamleso. He has to multiply. He has to separate himself. Glory to Jesus. Ulanda uba umuntu okelelwe kanza sesifike esiphambanweni bekukhona into elahlekile. But iproblem yami mongameli wami, azihlelane endawoninye. Ezinye izinto funeka zilandwe ngegazi, ezinye izinto funeka aphume emphefumulweni ahlele ngezantsi. But ngenhla bathi kwalesimanenti siphezu kwayo into esiyifunayo ligazi lakhe. Yena uJesu usafuna ngaphansi uqala. Glory to Jesus. Ikhona indawo siya kuyo. Ndisazama uveza lamandla alenkazimulo
singabe sisazi uba sindawoni in the kingdom of God. We don't have masibheka endaweni kodwa basifana singena enkasibulweni sinigegama laJesu amkhathele ngaphansi egama likaYesu ujonga amadolo ayakhoba ngoba sabetha inkasibulo. Jebukela le kuthi bangena amaphiki leli velikazi elingenamandla kuthethwa ngalo ngoba chapter 8 ithi bamkele lo moya wafisa uJesu ekufeni uthi awuyenza iphile nemizimba enokufa. Babeki izandla baphile akabanye into bethanda bathi othendo tata wenu ungena siso thina bayazi ukuthi lento ayikho ngaphandle kodwa ikamo inali Bible ithi your mind must be transformed so that no wasubamba izinto zikamoya. Glory to Jesus. Noma bathi ngaphinda haleluya uJesu ulona siphambanweni. Kandifundi text ithi lens wamnyama ilanga yabona indlela ya wafika ngayo uJesu wakhetha abantu abasazindle abasebeni ukubhokwe wabashebela wathi khona umaliso sayo. Glory to Jesus. Alela abantu elesini kodwa yafika ingelosi yonkelela abasazindle wathi uYesu umesaya uYesu malufu ongoyi. Raise up, uphela Bethlehem, ikhona indoda ezawufalwa namhlanje wabela bakaThixo zafika izazi zajonga phezulu zathi nathi inkukhu zinakukhanya kukaThixo bephila Bethlehem bewunike ngoba lento you need to understand ungene kwi-dimension okanye kwi-chambers of the Spirit of God. Uthi unikele umoya wakho ezandleni zakho. uJesu basiyafumana pha ngexesha eliqala uthandaza befika bezombamba bathi qala usiba nifuna bani wathi njenguye lo mfunayo. Ithi iBhayibhile ngenxa he contains the power in him abazange bakwazi umbamba. Ithi bathi xa qala ukuthi ndinguye ithi bahlehla bewa bengawiswa ngamandla kwanyanzeleka thoba amandla kuye so that bazokwazi umbamba. Mamela abantu bathi uJesu bambethelela wafa but istatement sithi ithi wawunikela umoya wakhe esandleni sikaThixo osogqiba. Mamela bazalwane ndithanda utitsha mana ndithanda uSmayili uThixo sawugqiba ukuthi ungene ku-authority yobukhosi. Ithi iBhayibhile before adiphathe phezu komhlaba ithi indalo kaThixo yaqala yandila lamnyama ilanga so that bangakwazi ukuthi hayi simbulele umphefumulo wakhe sabambone xa ephuma kwavela kwamnyama for 3 hours yadiphatha inkosi ngendlela ebifike ngayo. Ifike ngobunyama yafika ngene eJerusalem. Nisekhona bazalwane now on sifumanisa into yobana apho uJesu uthi ndiyawunikela umoya wakho ezandleni zakho Thixo. He contains the power and the authority in him. Wahlala enkasibulweni yakho Thixo. Wababonisa into yobana uthi emveni koko ithi xa ndifunda iBhayibhile ithi after ithi waya ekufeni abazange babe namandla okumbulala kodwa but Jesus ithi wabheka ekufeni. Namhlanje bazalwane ngeba ndiyayicacisa lento ukuthi ke ngomhlazana uJesu nje besesiphambanweni ithi iBhayibhile umoya wabantu ulethatharos uvalelwe. Okwesibili isikhiya sokuphila kuse-Abyss. Okwesithathu isibingelelo phezu komhlaba zisemdaka. Kumele igazi lakhe elikaYesu lizosebenza nasezimpilweni zethu. Asangeni ngele bhokwe kodwa
kodwa singena ngelelakhe igazi. Glory to Jesus. Hallelujah. Mangisehla ndiyavala bazalwane. Besayicacisa ngenye imini. Ndivile kuthiwa ngenxa yexesha. Glory to Jesus. Into enamandla ilapha into bana uJesu xa eqokelela umuntu umqokelele kwindawo ezahlukeneyo. Izinto zakhe zibekwe in different places. Le nkazimulo uAdam wayenayo. uJesu ufuna sibuyele kwinkazimulo yokuqala. Sambathi inkazimulo sambathi umkhosi. Singathethi ngapha yakomanya kodwa singene kwinkazimulo kuShekinah glory kaThixo.